ia e whatalofa atu I lau mai moanga fo I nei tula o fia la bolo e mai moa mai ai. Ia o le whaawawina nei o le vaenga lona tolu nei o le mātalanoanga ma le sunga ia waia laki a pelu. Ia ele tau whailoina e pe ona mai moa I polkalame mua ma le polkalame lona lua. Ia o le sunga ia waia o se tasi le o swafa lau iloa ma le alo ia I tālonga. E mai siro tālonga le lakapi I ta tonu le tātua. Tunu le ngata hoi lea o lana sootanga ma le soota inga ma nisi fo I e lau iloa le lakapi a tunu I fafo. Ia pe o le sa vea ma whaia o ngaulu o le olpeleki le sunga ia Sir Graham Henry. Ia le na amata il polkalame le sa abatua ialom whanau. E a onga ma whaalea I fo I tāleni o le lakapi I ta tonu lava o New Zealand. Ia o le vaenga lona tolu nei ia la mo fo I waia I le lakapi e mo whatalau whatua mai lau sunga le neho I tai au fo. Malo se fo manuia. Talo pa. Ia malo la ia se I tanga I le pe o le lakapi ia le o lau loa I le sofa o lau sunga. Ia mi se ho I stalonga pe o le hockey o le soccer ia o le hockey o le tenisi pe o talonga ia sa ia fia I fo I le taimi o le talabou o lo soifua. La se sai mai moi ni talonga le fai ngol va sum tona ia tunei pe. Oh. Tonu le simele. Mo le o ino tatu whanau. Ia tu se tolu ia. Ia vai whanua I le tule I whatu ia. Ok, ala tu ia whiawhi umala pa o lai ta alonga kamiki lai. Fulu ka sanga ngai lunga. Ia, ke ala kulai lunga le. E le ainga le kui. I lunga le enga le mangian. Mangian. Ka sanga I ma va ia. Ia. Ke ala kulai ka alo kamiki. I le polo la popoko. A ua pa le polo. Ia. O sau ia ala ia I polo la kapi. I le fale. O sau loa o la kurua va kui o la pa ko nge ku lu mal pa ok ai vai fi e ka mai e pi o ingusila o sau le kamar ki smasi mal va pa sia in la polo la kapi ya pe ole si menga e ka kaula vanga kanga ia ia ka le sia po lu ka iki o pe ma mo o ole ka longangi e mo ila o la fai le fale o kasi nga ba ngol la ko so fo maloloi ia mol fana ya e vo ila o sa vo ila ka I fa ko I mele ele style aka Texas stand ma ko ia ka alo ko ka me kinga ya e ila se o afine e fai la nga lo kala menga mo sa molak piliki la sa ya e ke pra e o fo ila ko I o ia nga play mo meu polo la capino a kele o e pe nga e kanga I me ka ka I pia I voli polo le I pia e la ku e le o lunga ngi nga mi fele ngal mango ala ba mi fo fa wa lunga mo lunga mele nga kai ia ngai mela ki nga ele va pe ka un se play el malo ai nga ye yo ka wa ole o me nga ele nga kanga e nga le so fo malo lo ngo ka me ki e se sang ye alla ko iba fa lo ka me ki ala ku le e o lo fa ka si fo I yo nga ko langa le ma futa ia eu kusole mo wale o la kong ele la e kupua e ka ia mo la ma lo si le so fo malo lo ina ko ma ko I fo ka la mo per ka la mo ke ma ko hoi ka ko ia ka ko la ka pieza fa I fa mai pu ia e pe ka si tu ta un tilo ia fara po tonga ia ta pe o le soka po le la piliki a me se vol le volipolo pe a o tu silsile tu langa le no itu pe o fata weli ngeki o polo ka alo ka mai ki mo le atina ele o talonga mai le lai ki tamai ia ole
o le malosi o le Australian Commission. E kūleia i me whapea. O le leo mai a ia i o kanga kai e Australian Commission e aisi ai ni i psosangi me kaukupe e whakau ai mea la ia. Iwa le kaunka, E le ai. O le e ele mea ngā kai mi o le laka pingoa ngā makua i mongongo kai. Mako e waku la ia. O vai kunga lai ka alo mai ka mai ki le polo laka pi. O vai. Ko o mafo e fu e umale. Il pa o polo. Ia, o paku lai. Amele me se polo mai. Lai ke u polo fau. Wa waku le wa mai polo ki nganga le anga wo. O papa. Ai ke u lava polo fau lai como le kapo ki le saiao. Ile a onga la le. Ai o soka imba la kapi le kapoki. Ai po ila ia. Ia equipment. Ia me ka aloi. Ala te ua le mai fa. E kumu i ka mai. Ale mea ngā pinga le kawa a keini o le mea ngā kilo ia. Ki kanakangi e developinga ia sports e se i sama. Mo pe le vaenga le sanga e ta tal no mo malona lua fo. O la china e ai mai sai no itua. O le vai sa no e ia alum fa no le sa mo mai ta pe o Christmas way o David Smith o Nepolo lala e amata mai tua. Ai ta ua la i o la china ele ala la i ta mai ia la to mo me fa chino le talo. O le chule le sa no e ta u te. O le me ia le lei ma ia makala ia makua. Pe po ngupo. Ia. Ai me se la bala mo meu a onga le kalaboma a onga sa. Wa o i fa ko ia sa ile le volleyball. Ia e pongi sa la bala ku se o por. Ia o le sime. Ia mau i ho i me kala ngoila ko pe ma ku. Ia e o le mafukanga le ia o le mafukanga ngi ki mana ku ho le ka ko aso ia ku ka alo i polo e papa uma. Ia ka fio lai o le mo le ba ngoi ku o ye ni ku ten le ti ba ka ka le ngi ka me ki ngi me ku wa o ngale ama ka mai ia so scalo ngala po athletics ho o le sa tata no fo ile por ta por la menen mai ani lona lua ile mele o ta o ki kiti fa sa mo ai pe ule le na il te mi alo ta pe la ai pe wa fa ina ila le tulanga le mafutanga i tono no uma ole menga ngala pe ia fa sa le ki mole se wila festival te wila ya ma kaulia sa practice ya au kiriki ai fai le te wila ya le ai kiriki ga ya ele ko practice pe ko ranga ngai ya sola ya le te wila festival mai o le si me ai ngale le ye kele te wila festival o la o kilo o kapu e uma mai ka mai kwa u ye au kiriki fia fo ye ka ngal va ya ku tv ra va ya ku ka mai kwa e wale ngata me wale le mai fata sil sabai e mai fata sia to le no le ngata la ta alo le le kapu le lape le lape la ta po no winga pe wo as vai ya pe se vai ngale o le se vai ngal so fonga fa sa mo pe wo ta tu no fu ta ono te mira len ta fele kirkiti pe wo ai longo to le fai la pel te mine ono umi te mita e ile me ke le ale se senga le o ka ko ka fai ko fai kai mi e la me nga mo fai ngola pe kirkiti o nga e mo ia la pepes a ku sa la practice e wai a ka longo ku ka la kai mi pa uru mai se le o ke le mai nga le la fai ya ongai actually developing il pepes ka ka ngi yo fo siba mai ole au makam muli ho ngai esi ia o i a makam ai nga get the confidence e la ku mai ku se ro lima ma vai ma e como
I whawhiwhianga. Ia ma le tātal noa i le wai tāua le kapi mo mea le o whatasi. O le rhythm, po le mau. Ia. E wala le sia wa o ngal nā mai le mea. Lono inga le na o tālonga. Ai te le ale a whianga o le tātou soifuanga lau tele. E maua mai ai amata i tālonga. A kanga i le kirikiki pālanga. O le si a kongi le polo. E ele technical advice e ave ia. E ke pointi le mangaki kongi ele polo. Ma ole olo le. Kong sa mo. Kongi sa ai point le lima. Ole mea ngai le sparo le aonga. E sa o e pe o le tat. Ole mea lava e pointi ai lo kumeno ele. E anu po ele polo. E pe ole pasi la kapi. E ke pointi ai pea a pasi il polo. Ole mea a whapera lo lima e lako il polo al whapera. Ai le absa. I o le take po le tanaka le ki pasi ele polo. O le technical mai e kaunga i loa o mai e whaia o nga ia o i kamiki. E kirikit pālangi na. So se ka longa lava. E wa tātou kirikit sa mo e sa walta ngata i sau anu whakaikai. Ai pe le se whaia o le kua o le kaanga o le uunga o le pate o le e o fo le whakea. Pe e la koe natural al kaanga kai e la ku tu i le mele. Ana el kirikit pālangi le mo mia le lewa o ngale. Ia. Ole e pe ole au ki polo hoi le la kapi. O le mea pika i siringa ka ua pia kiki nga i o le poule. O se penalty po se koa hoi le kiki. E kilo il polo. E kau lava lau vai le polo. Koa kilo lu. Mo o pasi il polo ma le polo. O nga ole e kilo po nga pe o polo la kapile ka ki mai ka welo vai. Ole mea e ke o la o fau kuanga sa fa ka mai ki po. La ai la kapile sa lu mal ti. E la con el ka la ka ki polo ki polo. E la kulava la kilo i kau le vai le polo. O la kilo i le kilo lu va kilo lu. Wala kulo vai. Le lo pe ki o misile. Le tāket le le kulimango le mea kaunga kawai no vai le polo. E mea ngai kilo i. E makua ka ua la vai kanga ke tikia polo e makaulio o kangaka ngai e a ole lei. E whai ala kua unga vai le ki polo kai mi asa umas al me pika siringan kau. E kilo la vai le spot. Le vai ngol po ngā whio le polo e kawai no vai. Wai kilo roi. Mo suia ko maso. Wa ese maso wo ka cosa mai ese maso puleia. Ai kilo ai lalo, kau lalo. E le se me kilo ai fo el polo po wo le po. E se fa lo wo fe e mai ka ko wo ba. Wa menga pe ya la kilo ho le po fe le ya le polo. Al me kilo lalo i ya kau le leilo. Lo vai il piccolo polo le vai kilo e selo e le fu le cavolo vai o per mena lo kiki polo le wai nei o mo kilo le ia le lan mo le le o Mackenzie kiki polo le All Blacks kilo o ma akal ko le ko kilo mai o mo wai fa le lo fari o mo kai mi na wala ngal fie ese come se fu vale ese come ia sa ka o vai ma no le mo nga ko ru le kasi le malo i le All Blacks le ia per tani al me nga ya la nga e kawa kilo le me kawa e pe ko ya el polo le kai mi galo contact le ia il polo e kilo le lo vai ma il polo ia ai le kilo lu po ka ya el polo po sa le el polo e ka mai la ka nga ka fi mai la o Wala tatal no le atina o le la kapima so stalo nga mai le vai nga pitu silen ma la si o tu lunga vai nga ma o lunga ai ole na umatu nei le under 20s le vai sai tato au
te le yo le skoa a skotilani le malo se la ulu fulima le fia le ale la fai nei le uma le so nga sempini te patu le sau lunga awia mai America isa ke South America malo foi Argentina al tele foi yo le van malo ai ile pule ale under 20 so la so si ile tulanga le wai la kapi ma le fatu stu sa tato a con ole la pa yeli ka le ngia ka ko mai ka ke confident uma yeli ka le ngi ka mai ki uma ngi a ole le fa ki ngong ka le ka uma mai swingam ka ngakala fa me nga fa ya uma ola ko e a le fa ya nga le fo ya el developing o ka le ole me presirin ka nga le se ka ro nga la kirikiki soka la kapi volleyball yo foi ka ro nga king ole si me nga nga le ole wo ele wo involve la pa king ka ro nga e ka ko nga le ya fa ya nga developing ya kamai kai awale fu fai wo kap kengina ma o me nga ma kamai ai la lo ya o a o ngalili ya ai ka kamakua ya me e fu ma me ai kai pe o pu ia le o awa ile nga kai ia sefe ka kai kongol ka ai ia umma ka ro la ka lo wa ale lo pu ia la be ai le o pu ila lo so a vai ia il fa con le il me ka u po ngai bi ma ile ia sefe ile tata Giuseppe Maia e coi calo e si va yes. Ole ai sin con allo di si merna e con qua cu chi le wa fa ma un ia le so mi calo me so fu ma lo in ca cu ni samo e ma fai mo so angia e calo so i fu ma muio ka ko fa nga ma i foi la ma ko ala so fo malo lo ina la so fo malo lo me la nga ka wa yo le safety ma le guarantee o exercise ka mi ya le ba inga ton ta te o stemi le tu langa le so fo malo lo ina mata lo ma ai ta i pe le o le ta mata lo ngai luan man samo Italia mai le vai na Peter Northern Hemisphere ia ma Spain desa ma lata yo ta longa ma Spain pio au fo ia Sepania to ia Argentina wa le foi sa tata alo le ivatas foi sina le o Spain ma Uruguay to isi au ma lo si le wa e mai lunga te mine ia ai pio tata ho le pe wa anga i tual tata tam foi ole ya ole nanga ka wa ke le wa kanga kanga i ko order ka lo mai se sia pero ki ma le hockey ma le soka ma la kapi liki por la pi ola ko le por e va ya ola le ale le va nga le fo ya va ngo kam o fa nga ngi le fa mo ya e ka wa venga e man samo e le va per nga o nga fa ya o nga man samo e o le wa o nga ma ka mai ku po fe ka la po ka lo ku le ye wa man samo ma ole nga ale nga luenga nga ma le kiu ke nga le port ka wala ko vai ya onga ko inga onga male level fa ya onga e pe la le mele ile under 21 le
ia ma kwa fa ngo la be ko nga sikole i se la ko se ko kake le kali ko ngole le i se la ko se ko ai le varis ko ming o ba le lumana i lo tatu la kapi under 20 under 21 ai fuala ya Argentina le usau man malo mo ka ki ala le so ta inga le umalato au le ye nei ai le under 20 le la fi tinga la ko o ke le lo nga ko le si world cup le to to sang ile se me ole port hoila ka ko ina kanga ile le ye i fai ngo fai ya onga ele wa o me o manga ba ai ma monitor el port me nga ka wanga o yin ka nga ka le ma sangi ma wa la balma mala me le nga ka il fai ngo regalo ai el lijo il va ma ka nga Ua pel mea na le sa dia e fo ile World Cup le na matu nei le na le tasil tatu malo ia tatu le ia le quarter final sa pe o le final na mai ele le ide au ai le lava le taimi ta alo ele inta alo ngo i le bola le ina ia mautino la lo no vinga lo si lo me fo le tau fai le al comité lo fa fo ina le tatu la capi e una ia la tau pa ngala me ka ole e kiro po ai nga luenga na ba ai la ia nga luenga ma resau cho nga luenga e lo la ba wa suia wa le ki me io calo le che vai a qualche macchia e polo pa u pole fa sala so la me la fa sala so o me ngai o le o le a oma a fa sala so ko le teco ko le ale me la nga sala pa u polo e o foi la le wa pil nenga kakala mo le skemi o ka kweli ile ka o le mele skala mo la kapi yumi ya e ka kaula banga ia masing la ia wai e fai ia onga a umala ole mele wa ole kuling ole skala e kule fa kasi umala per ko va ai le kule le sko fa foi mai ko la kule ko ma ka kule le sko fa e ka una le rhythm ma le timing synchro kasi la lumol synchronize ka pa la kule fa gas ole ma wa e sa ka e me la me nga mo fai ka mai ki la wa lo li ma fa ngali a fai e mo si laina o mai marco se fulu li ma e kongi ya nga mai la ma ka le nga o le kule le kule nga le ka kio o papa ku ka kio vai mlima ya lu le pa le sa wi vai I o le ka la yo ale mo foi le pa le yo vai nga kule o mai la ai kanga ingai ka lo ngai nga uma ku ngai all plex ma o nga fai le bori o mai uma la vale avi il bolle ka wala le ofa tasi le timing ia wa ngai collapse pe fai le lenku fa kasi le una mai ele alua nga iluma ma lai ku le ku si ala ku is ma wala ia nga kai mi ku le a wanga ko lu le ko ia nga ko lu against chain or 8 people siku al nengai ka o kele le machine scrum machine ole timing ole okay ni e apply le waste e wala ta si da il tulanga le mata wa il tulanga lo tulai mai au fo ia mai South America Europe way Spain Spain le ta te da win fa tatu fai ina le sevens le na tatu le yawe le si Olympics fai ina ya Spain
ia ma Argentina le ole pe la lo fina ngalo taulan sila tato faya amo mali uniform ele development foula le wasau le malo si foula le pe wona i tato tua ai me se vo ia pan stulang lo tong si le la to molanga ile si world cup ole me que le con ngali ai ole kuai on fai ile ai abi e mai se so pe a fai ole ai ka mai usira o mai usira po Australia e o mai fai coaching awai o ka longa mangi ole fia la ko ka mai fa foi o mai ini sa i e ko ngi e ti bela pe ka longa la foi ma la ko ia ia le uma le la lo langi a ko le ka longa le do ba na ko nga pa ia mai ka ka e la le ele la kala ya no que ko ele o fai ele ese si o la faria le faia the coaching clinics yeah it's a very good referee asa la be ese o la ko kala ngo I ku la pong aquí lo kala ngo I me ka la kapi que le kala ngo I me ka ka al ese senganga mo mi ala se coach os kata sa faya onga ela to felt development mi ale practical experience ole la kapi pe ale boxing e apply ale lo practical que le ale lo practical ale lo sapo ya me umanga o la te me o ka ko ai pas que fa ko inga ka le pas point low no como me lima yo me de algo ahí pas yo voy a cantarle esa portas que como sa un email sapo aku mai ba tele no winga o ile mga kali el por lo mai por la loifo winga kilo po fela o kuma I por me po ele como dice sabe no winga como ku I o pe ku I nai lole ka kare pasia tu le mea lo po el mele ki mga pasia po wa mai le coaching staff le mansamo na we u ma tanga tai ole forwards ole backs ole technical sides ole a tol tulanga le tsau no ye ole coaching o coaches e coaching ole latina mai lalo no ine mai lunga ka mai ora mau mo skills ole I pe no foi aquele il kilki e ma qua emphasize la e che point e me che van a la ver il opon e che kilo la cacrela pasi il po ile ma I po la loi po rumba I e guarda ko quieren a iscanta ku rumba I po la lesa vi le ku le ku ole mai le oi lo po fe saque por le lo fo il saque si lo voy se move nga le pe kipi le fa nga pas ya le se me oye ai ka una banga set up le cacrela sa por o ile ki mga ye pasi me por so basic ska ka nga ki nga le esa wa ilunga tanga talo wa la wa ya o me nga o basics e pe nga sa o basics nga e ka wa nga le wa uma la ka mi ilalo esa wa ilalo ko a makanga ka alo kura fong e ta se plai le mo sa no vol tulanga le o so ta inga o ta longa so sta longa ma le so fo malo loina a pe o me ale lo promote ne ata to me se le tele o ngase fa ma I wa fia I ono ta to nga langa le ta to te o so fo the lifestyle diseases e te tonu lo sunga wa le ba ngale le sao le ta longa so sta ngata ta alo mo le so fo malo loina e che le sau e awai le nga se lo nga pe ke kalo mo e nga yui la ia ai practice e ke nga yui fo ole ya oi ke nga yui ko nga yui le ke mi uma la pe le practice e o nga kalo o ma sang I nga lo nga yui nga fai lo winga
e mo ia o exercise hoi ranga mo le mo soi fo magaloi e ke loa lava pe o isi me o ki nga o isi me e se papika uli e vai ngolo ki ole awa e ma o onga i le ingu vai mo le soi fo malolo inga ingu le vai ia wangi awa e ai palong aku ai cramp ua mingi wo ole si me ala inga kupun menga o inga le o lava pa ir king Ni lava pa kingo. le o lava lo wing vai ole me ranga e ka ko inga awa a ingu vai la ma yo lo ki o soi fo malolo inga nga wa o fai exercise Wa le lo sirfia le tunu ra sirfia le sunga wa ma golunga yo le a fianga o soi fo malolo ina o tatu tangata o toto ma golunga o mai fatu o le suka o le nunu o mea a fia uma mai to inga ai mai se o me ta mafa te la o le tatu fai ta te a fia uma i ta longa fa ngai yo le tino a la ya lua i lunga le a fa inga o tangata ia fa ina o le soi tulang o sau lalo le matu o tamaki fast food o sama tools food e mal food ono to sama le na fia fo ide la wa be fa male le toto o la sau sir le meta una fai ele o lava ele fa la wiloa ma le una ina ia talia le fe aule Maria ai ia ai me se alva ke mi ia me foi coco ia foi le blood pressure por le blood sugar yeah e uma ia e kama i tools ko ngai o kele o mal malama e pe se me pico silinga manga ia pe a fai i ko malo mama mangu mai le wo ye ko pe pa ka mai ia e me ia na fuai le o suka ma toto ma fu ala bel ainga la ko wale ole ola ma ke fai me sio el ma ko ainga le fale ele mesin es kama ikuia i mai nga fuai suka por suka e me fai nga fale ale io il filma ele io il kuranga nga a fu ko le valu por ello le la uma voluma lo ma ka nga voluma lo su ke vai ro nga wing e che le messo mo lì nga vai ole me fai nga le ia ole mesin il fale e lo ai nga le la mau me da io le che lo la me sumali che ai po me lo io che ai ai ona ma fuai le nunu ia o le o fai nga fai le fali ole me nga le ngo walu la ma ku kala ngo ma perfect ia official sui fu malo ia pen Dr. Ben Matalave o mea ia ana e abili ola o se o so ngi kana kangi o malua piula manga ukai mo makaulia e umaya e kolenga o umale kosi malu fai wa fata sama Faka usanga ye. La mele avak wele nursing course. E fai o malua. mo fa tu E uma ifole faka usanga. Aba pe fixe fulu. Ya. e u cosa no Diu ka usanga. E fixe fulu foi nurses le e mai ka usanga. Awa ele nga ka ko le sio ke nurses. O mo sila skali la pa sio. Ale mere ia ila kanga ngai malua ma piula ma e umai ko e ola vai mu yeah ole nurses course lá ia mai e fai ia unha sa a sa un escama que vole o café le su la kanga ia bel fale ko vai
vai e la kama Mm. vai se fala au po la se me Mm. e fai la vai kuole Ai le kausal fa ma. o mau me screen ai ma fai na play ai e me ka fu ka health Pe al mele ta primary health care e fai Yeah. tu, e fai fale, fai no i tu Ah, ah. le mo mir sal fa ma. ole me nga fa ku o e va ku le nursing course o fai Mm. e mai fai e le nga kala le la recruit ai nurses ia mai usi Mm. ai uma ai qualified Yeah. Fai tu al fai fia. ia wa la kala ka ku ia le fal mai le lu nga fai practical wala nga e fai practical Yo. nurses i kuima ia e ma fai la nga mai nga ku ma lu nga yo nga e asi ho le e fai me le fai Wa fai on average se fast food ia a i mai malua. Pe tos food mo fast food voi piu. No There you no go. me se lau so every year e u tau sanga uma. Yeah. No me te del so so ni muta puleta no ye. Ah. ole me nga ko kasi nga kala collecte yo recruit na Ya tono sunta pule me sili lai wa mai lo fina ngal. Ya te lo se me voi tang fa au le. Ya kale sia wa e te tauna tu i tono le. Le curriculum. Ina ia wa le mata normal pa tele la stona. Si le tu po a ia mta pula e fai mo faltu i ta i momo. Le me yo le fai ya sui o me yo cooking o kuka o le fai ngo lava lapa. A fa popola e mo le nursing. Ah. Ya ta wo wa la to ia uma. E fito i tono a manu, e fea ngai manu ma tūlanga le. o fingere che si avevo le via ma ya anga fai nursing o e le dialysis Ma lau dialysis. lau dialysis Alo so soani mo le fai. Wa ta wa sil fil tanga tau le la asuka. En tonga fiti lole. Wa pe Okay. te lo le mea. E fito asau au mutua maia. O le mfainto e reverse le tūlanga le. o me ngari il project ia milion de fai il fast o che le I'm pretty sure ma fai uma fa ka wakuia Yeah. e singi langi Kids mo masinki. ma singi ko fu le ai nga mai e vai ai la pula le mo ko vai po a minha ai vai ma vai ko me ai vo so ko e massima Yeah. e prevent ya mau e kurang ale Wa le tūlanga ta wa na le voi promote mel fale mai. O le prevent. O le fo ia ai le io. Ya. Wa le tele le mele e mau ko le fai a fakunga. ya Au tu ai e pa wala me fai le fama. E ta ua tele la vai ngale ta tano e o so ta ingo exercise. O me ai. Ma le soi fo malo lo ino tanga. Tro te una ba me na mau. wa o le si e ma kalmoma fasat ya o kai mi ma kalmo ya e pena li Yeah. il exercise ole exercise because ili uma ya como fi ko fai mo fi o sabat Savali. wa uma approve e kamaku o maku ya uia e ole great grandfather so mai vai mau chi lo la ba suya e ma sangi ngo mai ma nga mai vai ma ko ku fa ko ia mo fe ka wi de ma chiavi Javi. ya kala ngoro la e me la ku kwa ya le ai o fa ma ka ia la le nga pe le la ba ka ku ai nga ku te nga la hiki ya ka ku fe ka wi la i le segua e le vai ya o la yo kwa mai fa ko ia ko o safari ya ar kai mi fo nga e o le bar se puru i pas sango ka le ma ku so walking
so ngi kele must be must mo i ma mo e ngi pua mangi mo me ka tenga me inga e a sa so fu uminga so ma ko ka kia ali exercise nga ile io i gym le ngi kanga ka yo ngi exercise ngal sa ba e o foi lá e so ia ma ka dia e faia wa ma ka nga actividade que foi no fa ko anga ma ia o kai fa ia ele ko ile ai e o ka ia e o ai kama savali alu e ai ma mo mai ia me yuka ma sa bali la velen ka bali o me lo ka lo ia ole venga la and it costs nothing ole ma dia me lo sa no i wa ole tatal no ale man tu artul me le ta ole fika fo o ke le ole investment la tom a pela o mai tau e uma lo le me le e toi fo ia ka le malo le me le wai o lo le la po o tin no no inga ar fa pe uma la savalia e fa o pe la le malo sile na ile por kala ole savalinga le makio ai ma per fa qui e fier o lunga le siwo e ko sai o fai ka wale e la al savali ma ka o savali mai kai scoops mai kai ka o savali mai le nga il business bureau e a fait valser la voix e toi fo le sa mal fo ia o aso umana ia ai ma ngai ia le savali lunga le siwo mai sa wale sa vidi mai e fo ila le e o le fiaf la e le vitamin D que se mga americano le vitamin D pela sa wale vitamin D la ta wala la ina el tino e ka nga sa wale la lo kingo ma fonga o ia lua la mea ngai mo la il sabat o le exercise to mo le vitamin D o le mea ngai el vitamin D a le fa la que le mo pe ia o risi vitamin C e fai mai mo mai mea o le vitamin D la mo le la ia o ka nga ka va ngai o ele sulu ele la ele mo mai pharmacy ele vitamin D ia tau e mau fu o ka ko mo fu ke lo la wala si tu ta wala ole tau mafa wala la tau mafa le fa il te mine le tu ma wai lo mai tau to telefil si tu pe alo ke mate tu msalo po wa nga ile fa so solo tu mal fu fitu sula mai mal fu wala la tau mafa le tau mafa ia tu ma wai per so fu malo lo le wa kau fa le kong ya fa kunga ya la ke wa I wanna Reno vegetables la capísimo wa nga ya o le ko ai calo por le ulu por le que le maso por le potassium ai ngao falawa ma le lesa le la Reno diet na ai vegetables ma ia ma proteins na povi por qua por ale email lolo ia ma le vai to mai inu le vai vai lua litas ate ma le tata no fo ia doctor pe matalave fa tu mai ia e u mama inu fala oi ma la sa no le fai mine le le te le inu fala le ton fiti ale
i le tamafa lona ui ola fa o pui fala la o eu fala o ni ok ai lo mai po ia tamwhainga lo tamwhai me sto ina lo Dr. Vermeulen fa pe i ni sina ngasi ala o le tae te lo toi fa fo ia ala to o le toi fala ono inga mawhai ai le e mawhai ole nanga kawanga kanga i ai kako male paenga lo sui fu male lo inga le department on ways to wala ale ai pa mai e fia kanga kawo o intention la po kele po i koinga exercise ma ai o me kele lo ai il exercise o sa vali la vali o me foi na wala nga o la ki ka vale ya suma o fe alu ai ki la vergava ya al fa la vela per sa vali da worki ia mo kai fa uma perché le cavale l'uomo pena mana ele melet sa vale si wo e te la alo si wo ia pa o si stata e sa vale ya tu ai felisi e sa vai kai sa vili ko ma me la nga fia la pe sulla amri mo ai me nga ma mi king ma c'è mintinga le affaicula per facilmente ne maxava le pie ma le si me nga e le come io per le sinamera fia sile tuoi e le se tonki e te le tawal le gym e na tongi la salo pe pa wal me mo mia pe o la uri vai ko le manna o e fa tu pul maso mo e se la tu fa mo pol fa maro stino ia pe se maro sila manna o ia ina tam fusu o la si ni ma ai research nga ngale ole o ka ko la most convenient exercise sabat ale ai fa ko inga po vi al online ngale fa ko inga po vi medical mo wala wala si fulu lima minggu kira so sabali ma le mo la fengal ngale o mai pia sa tu ta vale ya fa pe se pe o lisi kur kallo la mo wa sino fa malo sti pe se vale me fa lo malo e so ile por bank por fe ai mo sino ma o fia a fe va se la sa por a fe va se la sa ma ko fo ma to fo ya que mi asa sa me que scoop i business bureau ko ya ri pa kai nka ku ya se va me le ko alwa ya mai mo lu ale ele ya me Paulo ko ngale ka la sulu de la pe a lu ngale siwo lai mo wa ya le la la chi la ingala io te manatua ma nei nei vai mo ta noi le stata maka mata la kapi ta sa ta longa ia de ta o mai le fa malo stino ma le te singo le so malo loi o te manatu ia ta si o le fa fo mal ta to no so so ani o fa ma fo va tu a me salva ta o le ta o te lo manatu lo il vai ngale o sa no ia ta si italia e kalesia fa popo le vai ngale le nursing o le vai ngol so fo malo loi no mo fa le tu o fa fe au so ni la tonga wenga pe au inu kan si e ngale ye kanga ka ma fai mo se so ele lo ala de fai ole me nga pa mai e fai nga ka ole le lava o kanga ka ko fai kos piula mo maru our recruiting la fai mai si o ki teachers ma alela nurses la ma kulia ma ule vabbè i fai kuwa ia piula ma lua ma momo anga apele la kunes ngalu due ma lo fisam
Maloloi, soifua maloloi. E laku tangakai. Ia nursing course le yo. Ia uma mai. Ia pinga Samoa. Ule 5 sekulu ia. Fale kuar kausang. Ia. Ke le na so. Siri mama aku luli. Nela fale USP. Ule NUS. Nurses course la yo iniu. E guarantee la baka ngakangi. Kausang. Kausang. Ia mai whakausang ale la na trainer. Ia tarsia ia whaftai ua mai ro fina ngalo te lopo te lelf sosoani mole tātua tunu o lo mai mo mai ma fo lo watu sosoani le ngata soifu malolo ino la tina e talonga a whaftai atu le whaono ino lo taimi a amsalo tā vai ngalon wha pera ese ko le simta upula tā ngai ai a whaftai mole lo taimi nei aso wai whaftai ko mole ava no tātana no ai la le ko ia tātana no ino Tau bisnes ia whaftai mo lewa noa whaftai ko pele mene buo ok ia i la kapi Samoa e ka ua ia mene ka karangoi lewo umaku ngai ka longo ka kilo ia i le mele ia i fan base ka unga ko e whaise ngā ruenga a le whaia ngā ruenga le ko e improve ia malo whaftai ia na ua sirisila mai moa le atunu i le ma talano ngā vaengalona tolu nei ma le sunga ia waia laki a pelu ia whaasofo li tūtau ta longa ia mese fo inisi o mata upuanga ia mese o le soifua maloloina ta ua tele mo le tātua tunu ia mese i le whaatuptupla ia o ngase o lo tūlai mai ia ona o le tuai ngā soifuanga le o tātou soifuai wala i titi wha malo stino ia ua tele le tau mawha wha le tono lo tātou whaungaina ia so uma le isi vaenga la to so atu le isi wha uponga le taimi nei wha soifua ia lo mai moanga Samoa a soifua